أمير موسى رقم 8. ترومبيلا شماره سهل نيكسبي وجاتري. شوفیر دو قناغات در بازمان اکتن و تحقیق کردن الکترونی ام بجنیا کوری دست خوب اینتن قناغایی که پیک هتن دست پیک زیگزاگ که و دیسان جی که جماره هشته پشتی هشت دیسان پیتا الیالاتینی پشتی دوی در بازمان اکتن اول بیشتر قناغایی که یا ترای کوش بری نکت گوراپانی دابو تراش در و افسر دگل سورد بو اوه ها تا گارتن بیا گوراپان کامازن یا هاجوتنا ترومپله أبرز صوتي من تقديم إجازة كريا بريكا شاشة كوميجالك بيزانين جوار جرتينا وصوتي ما تراي يعني جالك باشترا وخشتراش يا بريدا يعني صاردا جالك مناسب نجي وجاك تأمينه يخوش جي يعني برفرها نوك يا بري مثلا يا طانجا ترومبيلا شماره 22 تكايا دست بيبكا. هاتم وسایل ترشیه سینم بڵاکەلەرم و بیبار و سیر و کەرەفس و سرکە و هەویج و خەیار و ئەمانە گشتیانەکەن بە 7 جار ئەم جایان کەمە ناوتەش جوانێ شۆرمە و ئەی کەمە ناو تۆنگەکە و سرکە و خوێەکە و ئەمجا ئاڵەت و ئەدۆشتی تێیەکەم قاتیەکەم و گشتێکەمە ناو دەبێ ترشي تحسي مثلا بودو كان كاستفاده ليكن انواع ترشي خاصه كان وسيله زور اسيان خوان لمالا دس دروسيه كان ايتين ناو دوكان كان ارزيه كان بازار كمشتري هس وهر كمشتري خاصي خوي هس ولي من حزكم خوم خاصيه كان بدس خوم لمالا بو خوماني هر سال دروسه كم استفاده ليكن روزانه من ویرد نوا کارگاه دام کار دکن روزت خواهم همیل ویرد بینم شول دکن که اف شوله جی چند لانه کو پیکت کو کرستن مال همیاب خوبت دگیرید و که جور نوست نیو کانتر و دیوان ترونش نیو در کو پنجره و پلاستیک کو هم کارات دکن ویره راستی کارکی زوری گرنگه و زوری پیشکفتیه برینو که افتشتینو کلوی کارگی دیتا چی کرن خرب و مش دروتاد او دولت دورو برو جیران متاتنو که افتش خر لیره دینا چی کرن هر تشتینو في مال بیت خر لیره تشتی المنیوم بیت دار بیت هم بیت پیوستی ناف مال دا بینا سازی خر لیره دینا چی کرن